Kining tulaa, giuluhan ug silingan. Kay mahitungod sa nabuo nga relasyon ni Juan ug Ivan. Marso 16, 2020. Nagsugod atong kinabuhi murag 50-50. Kay tungod ang earth ni grabe. Wala kauli akong ate natanggong sa Pasay City. Kay walay pamiliti. Enhanced community quarantine. Atong pag-eskwela na bigit. Daghang napituhan sa maong kasinatian. Ug ako ng sugdan ang parts sa akong kinabuhi na dili maligtan. Tawag ako sa ngalan nga Juban. Bata pa, wa pagiuban. Ang apelyido na ko urot. Pirmi magpahimo. Unsaon taman akong uyab grabe kaharot. Diretso ta sa part nga grabe ka kirot. Ako na lang gibutang sa kalimot. Kibiyaan ug ginisdan ako ni Juan. Ug ipuli niya si Ivan nga among silingan. Ngano man, di ba ko enough to be your man? Nganong amigo pa man? Nganong silingan pa man? Ngano man, ako si Juban Urot. Sakit sa kong buot. Giilisdan ako nimo sa naong murag bayot. Ultimo siyang kuko, di nakabalo mo limpyo. Wala lang kakabalo, mura na siyang demonyo. Daghan na nagigago, maunang good luck na lang sa imo. Giilisan mo man ako sa among silingan. Apan ikaw ra gayud sa akong dughan. Mao na isulod sa imong alimpatakan nga naunta ko sa imong kiliran. Pero imo ra ko gisayangan. Ako lang kang pasagdan ug kanunay mo lang timan-an. Gihigugmati ka bisan ka muna. Ug usara akong maistorya. Dahil Juan, pag-amping ha. Ang tawag malipain ka. Kaya ko, dili na mo balik pa. Kaya ko, upahulay na.